abendu 13 iluntzeko 7:30 hementxe, baratze pilotalekun, antzerki bat antzeztuko dugu Segurako herritarrek. Beraz, herri antzerki bat izango da, 32 lagunek parte hartzen dugu, erdik neska mutikok die eta gainontzikok larriok. Zertaz doan antzerkie? Antzerkia dijo pixka bat dago kokatuta 1956-1919 ondorengo urteetan. Eta hortik aurreagokoa berriz, etorri ikustea eta antxe ikusiko zuen. Zazpi! Sortzen dio gara! Hori galdera. Zergatik? Gerra gauza hori dizu ekartzen. Haitik, akordatzen hau. 18 julio, betetzen zituan hori. 18 julio, alzamiento nacional. Propinia Franco, Gracias a Dios. Sentados. Espero que hayáis venido todas con la lectura aprendida. Empezaremos, como siempre, con el catecismo. Vas a escribir 50 veces en tu casa para leer y verás cómo no se te olvida nunca.